بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kaderli din kardeşlerim, kaderli milletleşlerim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yesirli emri ya Rabbil alemin. Bugünkü dersimizni Allah subhanahu ve taala ismi bilen Bismillahirrahmanirrahim deb açıp jiberabız. Hem şiratdaşığı bugünkü öğrenecek harfimiz bizning ya harfi. Ya harfi. Ya harfi ol bizning tatar tilinde var, Urus tilinde de var. Tatar tili alifbasında da, Urus tili alifbasında da ya harfi eng so'nggi harf bulup turaymi. Hem Arap tilinde de ya harfi alfabetning eng so'ngida o'rnashgan. Tik ya Urus tatar tili yesi bilan Arap yesinde ayırmalıklar var. Bizning tatar tilinde ya harfi ol bir harf. Ya harfi nişik yazıla bizde? Ya harfi ol ya deb yazıla. Emine Arap tilinde ol iki ovozdan turar. Y'den hem eden. Ya. Ya harfinin yazılışın qarab ketar için bizge sızık gerek. Ya harfi ol sızıktan ezgine üste başlanады. Mine şuşunday ittirip asqa bik motor burulup kelip bassa. Onu nersege ışatırga bola? Onu ürdekке ışatırga da bola, onu ışatırga bola gitaraga, kim nersege ışata, şunu şulay ittirip isinde kaldıra. Onun ismi ye. Ye. Onun ismi ye. Avazı i. Biz bu avazını kıska i deybiz indi tatarcha. Kıska i deybiz hem i avazı. Hem ol nişke avaz bulup tura. Söz başında biz indi bilebiz, Arap harfleri her vakit olar jingillikке umtalalar. Hem mine şuşu avur katlaulu, üzigine basıp turganda katlaulu bulup görüngen harf bir belekegine ırgağın olada. Hem mine şuşunda üzünün iki noktası bilen kelip basa. Mine qaragızali, nindi katlaulu harften ol şunday bik gadi harfke eylendi. Bu onun söz başında turgan kıyafeti. Hem ol özünün mine şuşu urunu bilen özünden ortağı kile turgan harfke tutaşkan bolacak. Hem söz ortasında da ol özünün mine şuşu gadiligini yo'qoltmayacak. Mine bulay yazıp kilebiz de bitindi. Mine şuşunday eyber barlıkka kirebizning. Hem biz bu eyberini bik küp harflerde t'de de gördük, b'de de gördük. Bir nersesi bilen de o harflerden mine bu yazılışı ayırılmay. Tik y harfinin aslında her vakit iki noktası bulacak. Bizim t harfinde ol noktalar harfinin üstünde bulsa, y harfinde ol noktalar asta bula. Mine okuganda ihtibar eterge gerek. Sızıkның üstünde iki nokta kursan ol her vakit T bulacak. Sızıkның astında iki nokta kursan ol Y harfi bulacak. Hem mine bu urunu bilen ol özünden alda kile turgan harfke tutaşkan bula. Hem mine bu urunu bilen ortağı kelgen harfke tutaşkan bula. Emine sözünün azagında ol tağın özünün mine şu bik motor kıyafetin ola. Söz azağında ol şuşunday bik motor kıyafette bulacak. Mine bu urunu bilen özünden kelgen harfke tutaşkan bula. Hazır indi qarab ketamiz harakeler bilen. Birinci harekemiz bizning fatha. Fathani yazıp qo'yamiz. Üstke hem o'qiymiz ye deb. Ye. Yeki ye deb bulay yuqorga da bula. Ye. Kesrini yazıp qo'yamiz. Harfimizning ostına o'qiymiz yi.
yi дип. Һәм дамма һәр вакыт хәрфнең өстендә өтер формасында булачак дидек. Язып куйдык та, укыйбыз ю. Укыйбыз ю. Я, yi, ю. Яки е плюс у. Ю. Я, yi, ю. Я, yi, ю. Я, yi, ю. Безнең калды тагын сәкенебез. Я хәрфе, аның өстендә сәкен, шушы сәкенле хәрфне укар өчен безгә нинди дә булса хәрәкәле хәрф кирәк була. Һәм без аны укыр өчен үзебезнең хәрфен алабыз. Һәм укыйбыз әй дип. Әй. Я, yi, ю, әй. Я, yi, ю, әй. Я, yi, ю, әй. Инде хәзер китабыбыздагы күнегүләрне укып китик. 15-нче бит. Әй. 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 Әйму. 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 Зәйту. 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 Мәйту. 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 Зәйну. 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 Рa'ю. Ra'yu. 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 Ramyu. 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 Yamanu. 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 Meryamu. 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 Менә бу сүзгә игътибар итеп китик әле. Монда мим хәрефе нечкә, ра хәрефе калын, я хәрефе нечкә, мим хәрефе нечкә. Мәрьяму. 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 Мәйзу. 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 Мәймәну. 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 Əymanu. 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 Əmrayni. 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 Zəytəyni. 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 Əyməyni. 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 Məytəyni. 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 İndi хәзер тагын бер мәртәбә кабатлап килдек. Без нәрсәгә төшенеп калырга тиешлек? Я хәрфе үткәндә. Я хәрфе әйттек, ул безнең нечкә авазыбыз дидек. Ул һәр вакыт фатха белән я, кәсре белән yi, дамма белән ю дип укылачак. Инде сәкин белән әй. Бу билеп чыга, бу безнең нечкә авазыбыз. Һәм инде аның язылышына игътибар итәргә кирәк. Язылганда ул бер үзе генә басып торганда, ул бик матур кыяфәттә, менә нигә үрдәккә ошаган формада була. Инде менә сүз башында һәм сүз уртасында ул бик гади, шундый бер бәләкәй генә ыргак астында ике ноктасы. Менә шушы ике ноктасыннан без һәр вакыт кайда гына очратсак та я хәрефен таный алачакбыз. Һәм тагын нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Инде сүз азагында ул безнең тагын үзенең бик матур кыяфәтендә басып торачак. Һәр вакыт ике якка да тоташкан була. Я хәрефе бер вакытта да басып тормый бер үзе генә. Ул һәр вакыт ике якка да тоташкан булачак. Һәм менә шушы әйберләрне без инде төшенеп калсак, бүгенге дәресне үзләштергән булабыз бик яхшы иттереп. Шуның белән безнең дәресебез бетте.
Келесі ұшырашуларға кадәр мен сізді дәрсләремдә көтеп карам. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.